guys. Hari ini ndek kebune Mas Domek mana? Iki kate bakar-bakaran iwak. Refreshing. Tunggu ya videone. Soalnya sih bingung ate gawe video vlog opo. Alah, sumpah ke rekreasi aja, oke? Ditunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shit. 너와 함께했었던 시간이 길었어 너봐 난 네 옷을 Ini vlognya cuma bakar-bakar tok. Soalnya rekreasi, ora golek bekicot. Jadi ini pure refresh shooter. Nah, ini proses bakar. Ini yang kan band hilang itu. Emu semangatmu. Kali dapat nipati kat mah. Kata Dani. fine 다 잊었다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야 Still believe fine hey, hey, yeah. I can control hey, hey, yeah. I miss you baby yeah, yeah. 너무 어려워 항상 이별은 쉽지 않아 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게 Tunggas mateng. Badok. Pirang persen wit. Iki bakar Matang iki wae. yakin awenane nganu mentah no. Godhog kuwi. Iki masuk ora mau bakare Mas. Oh, digodhog. Urung resep deh. Dia meresap kan ini. Kalau motornya no. Nomor ini. Kayak saya sedot sih. Ayo akan mau ya. Jangkit kan ora kena rokokku matek. Mangel sedot. Itu Mbak Titi. Masuk. Kan. 50% kan? Lapo yo mae. Lapo. Lapo maneh. Iku malah lapo sing. Mari kita mangan maneh kan. Halo, iki pembasmi corona iki guys, pembasmi corona. Terus yang banter. Siap. Santap. Apa? Untuk dewe. Batok nih, sudah merem. Masuk, ning, Udah pedes nih. Ini tinggal sambal pedes. Waktunya santap. Sambel coy. Yakin nomor lagi. 50% kan? Rusak. Ulet ya. Kita rekam sama.
Tap coy, kalau coy. Ya juga buat dewe lah. Apa? Buat dewe. Mantap coy. Enak lon bu. Pemandangannya nogo coy. Dia meresap kan. Kalau motor enak. Nang kono ini. Tak kena rokok mate. Mangel sedot. Itu Mbak Titi. Waduh, kayak pisang. Woi. Lapo yo, Mas. Lah iku malah lapo nyeteng. Oh iya. Mari ki mangan maneh kan.